wana jaknai koktuma kasai phayoka national high road Takarjala ni simi Jogindranagar amchai jora Lahar Sunam jakmani national high road obahanyo kamni lukrok nugoi o bisrumani no belakina Hamya hanoi complain khlaimani yagulo obahanyo social media wo viral ungmani koktuma kasamani khanawoi obahanyo Bharo Takarjala ni MLA Biswajit koloi thangoi naikha abono nugoi belakina Hamya nugoi Biswajit koloi MLA GCB nawoi ukhagoi dewe katalkhe repairing khayei kaham ma khlainai o lahar no ni kogrikha obahanyo koktuma wo belakino wana jaknai contact darok obahanyo wati jora hayekaba sarik jora wo lahar bisbomani abahani bagnyo tong halok sitra ngai kasai phayo o lama rok kamni lukurok jajaglia o lahar bomani no MLA Biswajit koloi tam kok saka khanai di rokno tamni bagi malai mia ang social media nugoi no sokpai mani kai department no phone khai mia no mo mongkha jom Takarjala to Jogindranagar jora mo national highway ni je route kai lama to bele dorkar jotono lama khasini langma goro sing kabangma sabromoi lama ro kotor kri kaham kri tab sing kaham nong kha lama to sokpai kha kaham no very good kai kisu oro sing nukha mia social media ni through tui और कैसे जे लामा रजाखा और लामा लोग जो तो नुखना कैसे विटामिन कम होंगे और जगह एकदम तामने बनो माने डैमेज आम है मान का संगरो गबो आंगो आम से निबनो बेले हमें मारिवो बरक जेटा अलर्ट टमनि बिसिंतै बक नुखा बर कमप्लेन बुखाय क्या अंका आम तिनि चुंगु साइमनो अंकाय तिनि नाइफेमनिया गलो जों कक बसालाय क्या और डिपार्टमेंट नि बरक फायक्या एसडीओ फायक्या जेई फायक्या गताय चिनि जतनो जोंबो तो सिया तामो टेक्निकल तामो तो करै अपन जोंगो नुक फायक्या जता कमप्लेन खामन बिसिंग बर गसेका नियोबो किसा सालिया मो विटामिन किसा कमन बगै सराबलिया कबामा प्रॉब्लम जोंरो ब्रन थानि खना क्या आयंगो ब्रन प्लान किसा हाकसल तंगो कुटुं गरम माने कुटुं सक फायक्या और मिलिया रंगो हाइपनो जों सालेमेन बिसिंग मो ब्रक ता गसेका जे 80 मिटार मतो जे मोटा छानि 10,000 बाय खयै ब्रमनो टिसाइ नबे गसेका